niza amatwi yawe gato uzumfashe twumva ngibi tuzanye Rwanda makora asubiza kugura abanyarwanda bakavuga u Rwanda rushaka by'umwihariko kugira ngo barabika abandi bavuze ibyo leta y'u Rwanda idakunda mu matwi yayo by'abayivuguruza n'abavuga na politiki nyarugenge. Ni leta y'u Rwanda ntikunda abayoza mu kanwa kabo ko ngo ifashe umutwe wa 23 aho gushima ko yasinye amasezerano masha y'ubufatanye na Aston Villa yo kwamaza gahunda ya Visit Rwanda izajya igaragara imbere ku myambaro y'abakinnyi ibyitwa front of shirt sponsor mu mwaka w'imikino 2026 2027. Ubanze ibyo bindenze tuburya se hari abahemberwa gukoresha Twitter na X ndavuga mwambuski mu Rwanda kandi bagahembwa miliyoni 10 kuzamura na leta y'u Rwanda. Muramenye ndumva atangiye kwikora kandi ntonsa. Ese Human Rights Watch na Amnesty International bongeye badukora ibyegeranyo nge sinamenye bahu nako aba banga u Rwanda niko kuri kuko nabo barabibonera ibikusa. U Rwanda rwanze kubishura cyangwa tuzira mu y'agaciro make nako tutagira. Umunyarwanda ukora muri Amnesty International Prudence Nsengumukiza aradubuhamya muri kaminuza y'u Rwanda ho ngo bite iyi research yana kwica umuntu wati niki twamenya kuri aba influencers bahembwa kayabo kava mu misura y'abanyarwanda ngo bavuge neza u Rwanda badufashe kuvuguruza abaruharabika. Ese uru Rwanda ubundi rwera nk'amata abarunenga abunguka kimfatira ry'iburyo dusomane izi nyandiko. Iri nijwi rya diaspora rivugira mu byaro bya Indiana irakoze mwene bozakara nk'abinshuti y'inyuguti ijisho rimurikira imboni zawe ndaca mu mirongo wowe uhuza utudomo nti connecting dots. Umva ongera ntiza amatwi maze wumve nibi ngibi ngo u Rwanda rushora miliyoni zirenga 120 mu bakoresha Twitter ndavuga Erixson Mwamuziki kugira ngo bahangane nako bakore kukuru u Rwanda rudashaka kumenyekana. Ndabaza ntayo makuru nakayo mafaranga abayakuye bahu batu u Rwanda ruhemba hagati y'ibihumbi 700 na 900 ku kwezi bakoresha X mu influence ibitekerezo isifite ku Rwanda abicenda babashe kumenywa ngo bagore kukuri ku bushakashatsi babugaragaza urare rwa leta y'u Rwanda mu makimbirane yo muraso bavuga leta demokarasi ya Kongo bakavuga ko leta y'u Rwanda bidatera inkunga 23 ubwo kwifite ingamba z'ubwirinzi shiraho mu kwirinda FDLR no mu kurengera abatutsi bishirwa muri Kongo. Haryo abizi mutubwire ingamba z'ubwirinzi ubundi zigarukira irubavu irusizi iminembwe se ayi mana gusa nanjye ntimungore byumve neza gutya niba UN cyangwa se Human Rights Watch bavuze batu Rwanda rufite abasirikare mu 8 muri 23 mbese muri leta demokarasi ya Kongo abatito n'abagenzi bari kwikofi ya OGS turamenye ibyo mu kanya. Abatito rero bahita bavuga ko ubushakashatsi byo UN na Human Rights Watch butuzuye bupfuye ari bitabapfu budakwiye credit nimwe kandi ko bwakoranywe kubogama ikindi bwakozwe n'abatarabanyamwuga mbese bafite ubunyamwuga hafi ya zero. Ibyo bakabyandika mu Cyongereza igiswahili Urufaransa n'Unyarwanda rudasikaye. Iyo umuryango ushize u Rwanda mu bihugu bya mbere byoroshe ishoramari muri Afrika no kwisaba influencer y'impuguke za Erixson mugani wa Kenisi atinge ndi impuguke bahita batambutsa bwanga izo raporo bashimagiza cyane uyu muryango bavuga ko hari ukora neza kurusha indi yose kwisi kandi koko ibyo kandi bakabirekeresha ama video n'amafoto babateguye asa neza cyane. Nanone iyo umunyamakuru cyangwa se undi wese avuze bidahura n'ibyo Erixson Paul Kagame na leta y'u Rwanda bavuga ku kibazo cya Kongo agirwa utari professionnel ubogama cyangwa se inyangarwanda byitwa kubikikarasha ngo ikigo cy'ugu cy'itangazamakuru RBS cyo cyonyine kigomba kugorwa no gora kivuga ubudasa na gahunda nziza atwagize mu Rwanda natwe aturage ngo tugomba kubigira urugamba rwacu ababikoze neza bakabihemberwa. Si byose ikibazo kirimo nikiye ko numva ubanza byakomeye tubihere mu bicwari muri makinkuri cukumbe y'uyu munyamakuru kazi Michela Wrong n'umunyakenya Musokongi nuko yubakitse ikiza kirimo babererekeresheje ibimenyetso bigaragaza ko bafite amakuru runaka batapfuye gupapira. Ikindi cyane n'ukunda bavuzwe muri research yakozwe ku butumwa 60 birenga batigeze basubiza ikintu na kimwe akenshi bimeze uko nguko nyiri kuvugwa abayirinda kugira umutego yagwamo ngo nta kintu umvamo kandi shareka twongere muri gihuha tubisubiremo n'igihuha bivugwa n'abanyamakuru imwe na rimwe batavuga u Rwanda neza nka Bosco Empire uretse ko haterene gusa n'abandi Godfather yagiye babaza bagiye bigarukaho ko uyu Godfather yoza akorera leta burungu usa neza no abanga bicenda ariko agashirisha mu n'abantu Nyarugenge kese ya Jean Paul Nkundi neza na Prince Kid n'abandi ngo nugero rwiza. Ubwo kandi wasiga abantu nk'abase radio by'umwihariko Kasuku abatoje Imana kizabavugira amatamatama ko bafite ubakoresha nako wahembera kwangiza abandi murame kuko ngo biba bitangaje nako biteye so niyo umuntu yatatsundi akabugira indombe neza akamuhanye na nyamara umuntu nk'uyu ngo ntafungwe gufunga ariko sumuti diswe ahubwo ngo byagize bite ku buryo umuvugizi w'u Rwanda amukuru akanje amanwa neza nako byagenze bite kugira ngo abure yacira nayamira agafa kugira ico avuga kiterekeranye byagenze
bimeze bite ngo Rwanda makuru aze gusubiza kuri raporo ya Michela ariko akabikora mu buryo wakwibazaho byinshi. Umva si cyambere ntabwo yakoze kotiri post bimwe byo gufata post y'umuntu kuri X ugakora comment hejuru kuri account yawe ubwico makuru we yakoze yafashe screenshot utabona kwivuga technical byo bikabanya traffic ijya kuri source kandi bigakumira abantu kugera kuri account ya Michela ngo bajye kureba neza ibyo yavuze nuko yabivuze. Mu kumusubiza kandi ntabwo yasubije neza ku kibazo nyamukuru ahubwo yasubije mu buryo buri politiki buri mu buhanga cyane ibinaho umuco n'umurongo abakoreshwa biswa bimenyetso cyangwa facts. Reka twinjire indani neza ngo nubundi aryo yasubiyemo ingengo y'imari ihwanye na miliyoni 124 miliyoni 124 zirenga hangana hafi n'amadolari y'Amerika 85,610 niyo yishurwa abakoresha imbuga nkoranyambaga bahembwa n'ibiro by'umvugizi wa guverinoma y'u Rwanda government spokesperson OGS yowe na Madame Rwanda makuru. Ibi byatangajwe n'ikinyamakuru mpuzamahanga The Continental, ni inkuru yanditswe na Michela baritwa mu Bwongereza ndetse na James Okongi ngubi Nairobi. Maze wandikira Erixson wandikira mu Faransa nawe yogera uburimiro kuri leta y'u Rwanda dore ko nawe atarworoherana mbe twebwe hano ntitumugendaho gusa turakoresha tuke mutwe yavuze tuzima tutari utwo guheza inguni biraho gusa atabakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe birirwa badutuka abandi bagahindura amafuti ya RPF Inkotanyi na Paul Kagame ibintu byiza murabona hano hatuko bahembwa ndetse na za nimero do telefone zabo ikosa urunana bakoze nakoze nanjye ndabavuga nimero arabesha ntago Michela nk'umuprofessioneri yazishira hanze ntazo nkuko nawe bireba ikiriho aya mafaranga bahembwa Michela James bayakuye kuri liste babonye yari online bavuga ko bayihawe n'umunyamakuru batatangaje umunyarwanda niba atari presidence ni liste Excel spreadsheet abazanye kandi amazina 9 barizwa kuri X ndavuga Twitter hano nka musiki wa mbere ngo ni Muhire Leo Pierre akoresha hando ya Leo P Muhire ngakabare muyobozi w'iritsinda akabahembwa miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda sinzi niba ari kumva icyo kintu akabiri ngo niza imbuto Marishari ukoresha hando ya iriza bimbuto akaba ari we wungirije uyu muyobozi akabembwa biro 12,340 uwanyuma ari we wa 9 ngo ni Inyasi ndayizeye ukoresha hando ya Inyasi ndayizi akabahembwa biro 11,140 by'amafaranga y'u Rwanda. None ikibazo nibaza ni ko ntabonamo Kasuku se biradio kigarashame tamagashi nabandi mpora numva amatwi yanjye aho ndabigira nibaho. Abanyamakuru avuga ko igikorwa kiyoborwa n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Office of the Government Spokesperson OGS bikaba ibiro biyobowe na Madame Rwanda makuru dukunda turi benshi. Nkuko wakomeza gusoma muri inyandiko yanditse mu buryo butagoye kumva haraho bagaragazwa akazi ngo gakorwa abatiritsinda ritegura ubutumwa amagambo y'ingenzi byitwa hashtags amafoto ndetse n'amashusho hanyuma bikoherezwa binyuze mu miyoboro y'abakora ubukangurambaga n'abakoresha imbuga nkoranyambaga hirya no hino mu Rwanda. Mu yandi magambo ntabwo bisaba ko ubutumwa bwo gutesha agaciro raporo za UN abanyamakuru professionals na Human Rights Watch ntibisaba ko babyandika bigaca kuri accounts zabo oya nkuko Michela na mugenzi babivuga bati barabitegura bakabisakaza mu bandi social media influencers mu Rwanda. Nawe se ujye ubona amafoto ameze ukuntu acicikana cyangwa ukabona amafoto agaragaza nabi bamwe akagaragaza abandi neza hanyuranyuranamo. Gusa ikibazo ni ryari ubundi se UN yifurije uru Rwanda rwera nk'amatikiza ni ryari iyo Human Rights Watch yakoze ishima ibyo twagezeho ni gute se ubundi umuzungu w'umunyamerika cyangwa umwongereza yamenye ibera mu Rwanda atakandagiye nako nuko raporo yibera kuri internet ngombwa ngo agere mu Rwanda si byose oyata muramonda sinoga ndakibaza ni gute yakora documentaire itabogamye kandi babaza leta ya Kongo yonyine. Iye unyaje nibyo nka Michela ati se sha UN yahisemo kwanga u Rwanda kubera iki naho se Human Rights Watch ibibesha yivuze ko Kizito yapfire muri gereza mu buryo budasobanutse kuki se banga u Rwanda gusa natwe twabaza tuti ese kuki umunyarwanda yakwizera umuzungu w'ishanga tatu yatahemba ko ari vuga ukuri hatavugishwe n'inyungu z'abandi kandi nyamara twifitiye abo duhembera kudukorera neza. Mu nkuru yabo barakomeza bati iyi miyoboro itegurwa binyuze amashirahamwe y'abanyeshuri baza kaminuza reka tugira ibyo duha umuco neza ababizi muri kaminuza y'u Rwanda abanyeshuri batozwa indangagaciro binyuze mu muryango w'abanyarwanda wize FPR Inkotanyi niryo shaka rigenda n'imirongo mboneragihugu bityo kuba ryo ryonyine ryemerewe gukora kampere muri kaminuza y'u Rwanda ntubyitiranye n'ibindi bindi yego nibyo banatanga umusanzu ariko ni umusanzu faranga n'ubwitange muri community ntacyo. Reka dukomeze inkuru yabati imiryango barakoze jenoside akora abatutsi mu Rwanda n'amatsinda y'urubyiruko yo mu turere dutandukanye nayo irifashishwa abayigize babwirwa ingingo n'amagambo
kw'ingenzi byitwa hashtags bagomba kwamamaza no gukwirakwiza cyane. Ariko se muzakora ryari basha ngo kwamaza se kandi ni amatora? Ariko ubwo murumva uko umurimo ubungana bahu bati, kandi banashikarizwa gutanga ibirego ku rubuga rwa X, YouTube, Facebook ku bantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo, babimenyesha abagenzura izo mbuga abitwa moderators, bagamije gutuma izo konti zabo zagorikwa no gucecekesha amajwi anenga cyangwa atavuga rumwe nabo. Mana, izi ntumwa zirimo n'abahisemo guhengamira ku ruhande rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bashitse ubute banabisemura mu Nyarwanda. Nuko barakomeza hasi bati, umunyamakuru wahoze wandika amakuru ya siporo Prudence Nsengumukiza wakoreye ikinyamakuru Kigali Today ntiyandika gusa ko yanavuze amakuru kuri Radio Salus, anakora gato kuri CFM. Uyu munyamakuru Prudence ntazi icyo amaze guhaga, yavuganye n'ikinyamakuru The Continent avuga ko gahunda z'uburembo na gihugu mu Rwanda zishikariza urubyiruko gufata ibikorwa byo gukoresha imbuga nk'inshingano zo gukunda igihugu. Mu nyuguti zaragize ati, iyo ubonye umuntu anenga Paul Kagame ku nkoranyambaga ugomba guhita umwibasira kugira ngo umutere ubwoba. Prudence uyahunze u Rwanda 2021 ubakorera Amnesty International i Buruseli mu Bubiligi. Mbese ubwivomo rya Michela uraryumva nawe? Prudence yarongeye ati, barabwira bati mugerageze kugira konti nyinshi zishoboka nk'uko Nsengumukiza abigamba. Abitabira ibyo bikorwa bahabwa inyungu ngo zirimo internet y'ubuntu n'amafaranga y'ifatizo bahabwa ku kwezi. Ese mujye mubona abasore bakiri bato batagira akazi kazwi na kamwe bafite iPhone Pro Max bari mu makoti y'iraporiti muve ku giti dorivomo. Amagurwa kandi ngo ategurwa n'ishami ry'urubyiruko rya RPF Inkotanyi, ngo yigisha kandi ko umuntu yakongera abantu kugera ku butumwa akira ku nkoranyambaga ntabitwaye neza kurusha abandi, ngo bagahabwa ibihembo birimo amagare na za telefone zigezweho. Imwe muri konti ya Tito Harerimana ukoresha ahandi Harerimana Tito uyu ngo ashira ku nkoranyambaga imbwirwaruhame z'abayobozi, amatangazo y'igisirikare n'inyandiko za leta mu buryo bworoshye gusangiza abandi. Murasetsa kuki se atabikorera idiho cyangwa se gukunda igihugu bisanzwe? Uyu Harerimana numwe mu bantu bafite ijambo rikomeye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, akaba akurikirwa n'abarenga 117. Hakunze gukwirakwiza ubutumwa bushyigikira guverinoma y'u Rwanda cyane cyane ku birebana n'intambara ya 2023 muri Burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Nuko u Rwanda rugaragaza uruhare rwayo mu mutekano w'akarere kose. Tubaveho reka twongeremo n'uyu ngo hari n'amatsinda akoresha imvugo zikarishe kurushaho, ririmo ngo Janvier Kibanzi ukoresha ahandi Amanzi Patriote. Aba bahita basubiza vuba ibinengwa cyangwa ibitangazwa na za guverinoma zo mu mahanga, abanyamakuru ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch na Amnesty International. Reka twumve igisubizo cya Rwanda makoro ahubwo Akorati, our favorite Karen Mudukubati and her props appears positively panic that Africans might have political opinions about issues that affect them and was the same platform she used to express them. Hati mushuti wacu Karen n'inshuti ze bacangakijwe bya nyabyo kubera kumenya ko abanyafurika bashobora kuba bafite ibitekerezo politike ku ngingo zibareba gusa. Ikibi kurushaho nakwicamukanze kikamuzonga nuko bari kubikorera ku muyoboro nawe akoresha atanga ibitekerezo. This is a shady attempt to police Rwanda voices. Atukuno kugereza kugoreka amajwi y'abanyarwanda ko kuyobya, mbese kugoreka ururimi cyangwa se imvugo z'abanyarwanda cyangwa amajwi y'abanyarwanda bakavuga ko bategetse. Muri make ati ubu n'uburiganya s'ubushakashatsi na gato. Atubuntu 2026 bro, abanyafurika basige bazi politiki, abanyarwanda bashobora no gusubiza ntibakicara ngo bavugeho byonyine, ahubwo kuri ubu turabigana hagati yacu rimwe na rimwe. Umwanzuro reka tushakire mu tuntu n'utundi. Ikigaragara strategically leta y'u Rwanda ntitaye kubirangaza nk'ubushakashatsi bw'amafuti bwa Michela. Ibi bigaragara mu buryo u Rwanda rwasubijemo, gusa haribazwa ngo icyo utarenza ingohe n'ugufata umwanya kwa Rwanda makuru agasubiza uyu mugore na mugenzi we. None ibyo byabica amarenga ko abizi ko aba bantu bari credible. Ongera witegereze neza iki kintu. Uramutse ugiye kuri account y'uyu Michela usanga state munyakazi umukire tuzi no ukunda leta y'u Rwanda amufurenga gusuka amasaha akomeza kugenda naza ko ibyanditse ku Rwanda ashobora kuza kurekera kumufurenga kubw'umutekano cyangwa se inyungu politiki.
akandi kantu wongeraho ushushanya umwanzuro n'ukuntu babashe kuba precise kunga n'amafaranga. Ikindi kandi bakabasha kutwereka imari itangiza za nimero z'abantu 9 by'ibica amarenga ko bafite ivomo runaka. Gusa nimero nawe wazishaka ukazibona. Ikibazo n'ukuntu nyine bahisemo bari 9 atari nabo tuzi batukana byiro cyane. Kasuki cogere mu nkuba umwami w'abagore ari hehe? Ubwo nibivugwa ari ukuri rero tutarabwo twanagore. Niturangiza dufata utuzi dukonje tudushire ku munwa dusome ducuruke. Munda biraza gutungana. Wanze kuvuga heze munda kwa nyina. Michela Wrong, you are wrong, total wrong, you play with a wrong person. Chunga izamu ryawe neza kandi umenye ngo uvuga nabi u Rwanda rwa gihanga uwabimugwa nabi n'ubundi ngo uwanga u Rwanda nta mutima n'ubundi yagiraga ye ni wishinga imoso yundi yawe kagirite ikarangara. Iri nijwi rya diaspora rivugira mu byaro bya Indiana. Dure mu nkuru zakunzwe kurusha izindi. Murana Imana n'abazibanyu batazima. Murana ubuzima buzira umuze.